Manipur su artificial intelligence development sector asida kong thangjin bada mai pak pahore Manipur University ki research scholar Khetri Mayum Nilakantana power consumption predict tawba ngamba AI application model ama pai pakna develop tawba ngamkhre hiramasi matanda CAU ki public relation and media management sinba award in scientific journalism program gi manung sanna akhanaba report ama Manipuri University की Computer Science Department की Research Scholar Khetrimiyum Nilakantana Electric Load Forecasting तौबंग अमनबा AI application अमा develop तौनबगी model stage ता लेइरे हाइरी Khetrimiyum Nilakanta कक्षिंग मोइरांग थेमलेकाइद लेइबा Khetrimiyum इबोटोम्बिगी मचानुपानी महा हौजिंग Manipuri University की Computer Science Department की head ओइना थौपुरिबा Dr. Khumukcham Robindro की मेंग मखादा research तौदुना लेइबनी महा की AI application ओइना develop तौगुदोरिबा सिगी thesis पिसिन मगर लोइनना डिक्लेयर सु तौखरे हाइरी Khetrimiyum Nilakantana हाई महा की AI application असी मरु ओइना power company institution अमदी individual level दा power consumption predict तौदुना power resource wastage हनहनबा ngamgani महा की application की data असी online internet ता फंगबा US अमदी Morocco की data set ता train तौबा model नि अदुबु standard data set ओइबना Manipur की ओइबा data set लेइबा तारगदी application असिदा apply तौबा यागनी हाइना Khetrimiyum Nilakantana तमलगी आइगी मॉडल सिना काना पिदोइसी मेन ओइना पावर कंपनी दनेबा मोइगी पावर कंज्यूमशन से हाना प्रेडिक्ट तौ तारगदी मोइदा दरकार ताबा रिसोर्स मखैदो एक्वायर तौ याइदना अदुमाइना अदु तौ तारगदी मोइदा कंज्यूमशन गा माइगी मोइना पीबा सप्लाई गा से असिगी डिफरेंस से असि मिटिगेट तौगनेबा मोइदा वेस्टेज लेबसे मोइगी रिसोर्स वेस्ट लेबसे असि हंदा हंदोइनेबा मोइ सिदन तौलेसे आइगी मॉडल सि ट्रेन तौ मतंदा आइना सिजनरगै से ओपन सोर्स डाटा गातनी स्टैंडर्ड डाटा नेबा ऑनलाइन दा फंगबा मेनना ISO any data set USA की data set ni aduga Morocco data set Morocco country की data set ni asida train tawgiba model ni aduga standard data set ni na asigi keno si model si adum akoi ki Manipur की data laitar gadi asida apply tawar adum ya gani Khetrimiyum Nilakantana makha tarduna mahaki application asi usable form da develop tawdi laitri practical oinadi develop tawre application asi sijinaba yaba mong da develop tawnaba company kharaga tied up tawdi leiri mahaki application asi single step amadi multi step haina model ani thona develop tawi single step da develop tawriba model asina khudaki natraga nomagi mamang da power consumption predict tawba ngamhangani aduga multi step da develop tawriba model asina future gi power consumption predict tawba ngamhangani haina Nilakantana thamlagri application oina makti develop tawdrebe usable form da adubo practical oina di kano da develop tawreba asina main oina hana leramba model makhaiga compare tawna bada aigi kano sina model sina wangbe heleba kano da accuracy as well as efficiency da individually home da akoi gi yum da power si kyam consume tawe khangning targadi asigi application je am sisinaraga next day or next 7 days adum predict to honba ngamgane asigi data sina or akoi gi sanna bada akoi gi Manipuri University की है ना सी होल द पावर इसमें कंज्यूम तवी क्या हम कंज्यूम तोड़ करनी अमा सी खंडो के है तार का तुम यूज़ तवी आ गनी मालेम की ओइना AI की ओइबा इवोल्यूशन असिदा Manipur सु तपना खोंग थंगजन बा हौरकली ममांगदा लमदम असिगी नहा रिसर्च स्कॉलर मना स्टेट असिगी फ्लड कंट्रोल तौबु ngamba AI model ama develop तौख्रब मतुंगदा लमदम असिगी नहा ओइरिबा रिसर्च स्कॉलर Khetrimiyum Nilakantana power consumption predict tawbu ngamba AI model ama develop tawbu ngamba asimak lamdam asigi oina yamna sauthoksak ningai ni AI gi consumer part khakta natabida developer part tasu lamdam asigi naha singna ming thamam matam oire hai wafam thamjari kima person pibo goloina pawdam jariba bakta tarambam impact news Imphal